igama kuBhaka isibongo kwakanzaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzele bathi wathi uBhaka ukuthi kawe yini ingqwele le ebhoqabhoqa imizi abafokazana ngothola uDalmatise thuluza ngihambi nalo ngifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga bane ngunogwajobhajwa ekhulule kumfuka amakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngithi dami lingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni siphupha amehla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngithanda kize ngithanda nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda okusho ukuthi nawe angangithandi uyozongithanda gcwala ngiyakufakela nangu sikisi cha nje ngithi ake nginibingelele nje kuseni kuyisonto abantu bebuye enkonzweni abantu bebuya kothandaza abanye bengayanga kodwa abanye berelaxeni family abanye besemsebenzini abanye besemgwaqweni abanye benengqinamba ngokuhlukahlukana lapho zikhona sithi noma iziphi ingqinamba obhekele nazo lapho ngabe zomsebenzi ngabe zeingane zakho ngabe ingqinamba zomakhelwane ngabe ingqinamba zemali sithi uNkulunkulu lapho akakunikeza amandla idlozi alikubonise indlela idlozi lakho sithi alikhuphuke njengamanje ngoba vele phela umuntu nomuntu kunedlozi lakho kuyile namandla sithi alikhuphuke idlozi lakho manje sithi alikwembathe sithi amaphutha owenze emhlabeni owaziyo namaphutha owenze emhlabeni ongawazi sithi uNkulunkulu akathola indawo akugoqe akubophe ngebhande lakamoya wena mawusubopha ibhande lenyama masuvuka futhi nawe uyazithatha ungabi lo muntu ukuthi bengabe ingekho imali bese uyalala izoza kanjani ulelwe mayingekho imali vuka uyithathe try by all means to wrap your shoulders with successful people because of course mangabe ubahlonipha abantu if you wrap shoulders with successful people kuzothi makuvela ama opportunities bese beyakubamba ake ngiqale manje ngifuna ukuyifundela ama comment ke namhlanje ngoba ngithe nje kade ngagcina nje ukuthi bengabe ngikhuluma mase ngifunda ama comment mase ngibheka ukuthi kubhala ubani ngenxa ke yokuba busy ke kuka Facebook noma kuka social media wami ayagijima ke ama comment mangithe ngiyafunda ngashweba uyongixolela ke lapho ke awuthi ke ngiqale manje ngifunde ama comment makhona kumele ngiwaphendule ngizowaphendula makhona kumele ngawaphendule ngeke ngizowaphendule kodwa ke angiyena lo muntu oshona lena le ngilo muntu oyifaceayo into kuze kube segcineni and alikho ilanga eniyongibona kuthiwe ngidlala something like isketch phambi kwempilo zenu noma yini into engiyobe ngiyoyenza ngisuke ngiyenza ngoba sekuvunywe esigodlweni kwavunywe emazulwini kwavuma ipower noma yini mase ngiyenza because kusuke kune connection yasemhlabeni ne connection yasemazulwini ugcobo namandla engihamba nawo makhulu kakhulu akwazi ukuvula kuvaliwe akwazi ukuqaqa namakuthiwa kubushiwe akwazi ukunqoba akwazi ukulwa alwela abantu akwazi ukuthi kuhlangana abantu abaningi kodwa mase ngisupportwa yilabo nalabo abasuke befuna iqiniso kodwa still mase ngiyanqoba alikho ke ilanga ayongifica ngalo kuthiwa nginqobile nange uThepho Selephe uthi sengilindile Mike ngumusa amazibuko uthi my king uyiboss thank you Musa nangiya aphela ayagijima impela uyawuthi ufunde ngathi sekuqhamuka engezansi lapha yami nangiya uMendi Nyathi uthi malume wami hola Mendi kunjani lapho Mendi nangiya uFiso Madlala awusikhokha isikhulu uthi ngithi king nangiya umbongeleni Sithole uthi bengifisa yagijima ngayibona ubhale intende lapha ya nangiya uMandoza Mundise uthi mina wema sihlushwa agijima ngampela ngisathi ngithi nange gijima lapha yana ngicela ungiphe imali King Bhaka nange omunye uthi uthini ngomuzi osemhlanga and stuff lapha nokulungile ama details ku life uyabona kulosithathu this coming ngoba ngigeqa amagula anzima kakhulu uyabona ngabe ngigeqa amagula so njengamanje nje ngifuna ukuzonibingelela kade ngagcina uku-interacta nani kodwa kunamaguli ngifuna ukwageqa ukhumbuleke mina angisoze ngayikhuluma into engekho uyabona nangiya ulinto okusho uthi ngithi king nangiya unathi Ndebele Zochingi nangiya ufandi manje uthi manje king yipi kanti lendlu owathi idliwe yona king cha wemfethu oke uhambe nje uye lapha esangweni ufike kuloyo ndlu uthi uzocela ubaba noma umama walapha ekhaya bese uyabheka ukuthi abantu abazophuma in a normal circumstances kuzothiwani ake uye nje randomly ufike uyibuzele wena leyo nto kodwa ke ama details amaningi ngizoqhamuka nawo Wednesday okwamanje ngithi anginibingelele angisoze ngayikhuluma into engingayazi uyabona
ukhumbule phela makuthiwa lo muzi wami uyadliwa akusho ukuthi uyadilizwa bese uyahanjwa nani nani and kunale mizi lisuke yo lokhuzana like ithi ayizenza ama rent iphinde izinzini into othola ukuthi abantu abangenile sometimes nizoba nobudlelwane manje but zibaningi into ezenzakalayo kodwa ngithi ke angifuni ukukhuluma njengamanje nginezizathu ukuthi ngingakhulumi ngithi ulosithathu because ngifuna mangikhuluma mase ngithatha ubufakazi ngibuthi ba uma ngabe kuphoqa uyabona so angizelanga indaba njengamanje ngiyabona ukuthi abantu bafuna ukungifaka endebeni and angikwazi ukubaziba ngoba ngithe ngizofunda ama comment kodwa ngisoze ngakhuluma into engingayazi yabo ingakho namanje mangase ngithi ngicela ungilokhuze kodwa lungile ngizokusho ngolosithathu lokho yabo watching from Lady Smith nangiya ulokhuzana uba uphumula vethe market is voting nangiya umphavusi why ningalwi ngekhubalo nani kahle ke sikhuluma iqiniso nje lento ukuthi kuthiwe kuliwa ngekhubalo alikho ikhubalo elilwayo ngangayichaza lento leyo muthi into elwayo imimoya kusuka imimoya kalo ihambe iyohlasela imimoya yangale kusebenza imimoya uyabona njengoba nje wena usho kanjalo ufola under ukuba umoya njengoba usho kanjalo wena ungayihlohla impi ungayikhuza impi futhi ungaba nje nami ungazazi ukuthi uyahlohla noma uyakhuza kulwa imimoya khona imimoya ebonakalayo abantu la kube khona imoya engabonakala ama spirit ispirit siyakwazi ukusuka siye kogadla umuntu leyo ukuthi inyanga zakudala zayikwazi ukudumisa izulu ayikho leyonto ayikazi zibe khona into ekhona abantu bakudala babe nekhono lokwazi ukuphuma babuka iweather babuka amafu ngingathi leyonto kwakuyikhono nje lemvelo la lesiqhamuka khona nabantu abahlakaniphile umuntu abuke nje amafu ukuhlangana kwawo bese yasho ukuthi lizoduma umuntu abuka amafu ukuhlangana kwawo bese yasho athi lizona abuka amafu athi lizoguqubala uma ngabe kuumuntu okwazi ukufunda amafu kanti uyinyanga uzothi bebona ukuthi lizoduma bese gijima qala ke ayentabeni ngoba usebonile ukuthi lizoduma afike kube ngazi ukuthi khonto ayenzayo nayenzayo uma seliduma kube sengathi yenziwe yena kanti ubesebuke amafu bazokufundisa abanye leyonto hayi kodwa ukuthi khona umuntu ongathi nje kunje bese yasuka athi ngiyalidumisa manje into engekho lonto amafu ingakho even nalaba be weather forecast kwayibona bafunda ispeed bafunde indlela amafu bafunde yonke into bese bezochaza ukuthi lizona ngomgqibelo imvula yoqala ngo3 yoqala ngo4 because bastadisha ukuthi umoya uzobuhamba kanje but into ekufuna uyiyele esikoleni ukuze uyiandaze kangcono lezi ngichazayo yabo kodwa mawuzoyilanda ngokuthi wena ukhulekthiwa uzolimala engqondweni because abantu bebesebenzisa ubuqili bangaleso sikhathi ukufuna ukufeza inhloso zabo kubantu bangaleso sikhathi nange omunye uthi izokushaya ingane angithi uyachaza ke mfethu uthi ingane uyabona ke mfethu lapho ngiphendula wena njengoba mina from the beginning ngangithe into ethinta umnyanga kumele sikhulume ngalezi zinto engikhuluma ngazo njengamanje ukuthi ku-feasible yini ukuthi kube nje ukuze wena ufunde something from kumuntu spiritually uplifted uma kukhona umuntu omisleadayo aqamba amanga aqhamuka umuntu ospiritual uplifted kangcono ayiphikise leya conversation yaloyo uma lo munye ethi no king lento isho unamanga ayibekwe kanjalo akangiphikise based kwentweni engithi mina wrong uyabona into engithi wrong mina uma ngithi mina njengamanje inyanga zakudala zayifunda amafu akakhamuka umuntu ethi no kwangafundwa amafu umuntu wayivela ahambe njena afika kudumisa izulu mase siyabuza sithi base khona labo bantu uyazi ukuthi wani kuzothiwa sebefile kodwa sesebefile why kuthiwe befile it's because manje khona social media it's because manje abantu bamanje bahlakaniphile bamanje kunabakudala ngeke imkhuba okade uyigoqa kudala imkhuba bese uthi wena imkhuba uzoyenza manje ukuze makuthiwa khona izinto eziyimkhuba umkhuba usho ukuthi usiko kusho ukuthi into olala uvuke nje uthi thina singayenza mina ngingayenza lekhaya mina ngathi bese uyikhuluma engazi ukuthi it's for real kanti no umkhuba nje loyo yabo mhlawumbe ngikuchazele mfethu wena okhuluma ngokushaya 1 njengacha mina ngisidlala isketch 2 mina ngikhuluma into engeke ize mangikhuluma into sokuzokwenzeka uma kuthiwa ubange nami shuthi ubange nami ngoba
ngisho into ukuthi izokwenzeka kanti wena awufuni ngisho ukuthi into izokwenzeka. Ngisho into ukuthi umuntu akasave imali yakhe angathathi imali yakhe ayilahle. Yabo kanti wena ufuna ukuthini? Ufuna ukuthi imali yakho umuntu akayilethe kuwena. Yilo nto kuphela ingabanga. Kodwa mase kuthiwa into yakhona isingene emandleni lapho ngeke uthi uxabene nomuntu kuthiwe kuyaliwa ube uthi ngishaye la kodwa ungangishayi la. Uyabona? Ungangiphushi, ungangigxobi. Ayikho into enjalo. Yabo? Ayikho into enjalo. Like lokho into eyenziwa lapha kuyilento kwisports kuma boxing whatever you may call it. Yabona? Labantu basuke bedlala. Bedlala kuyadlalwa ke lapho. So unfortunately thina njengabantu bakamoya angikhumbula ukuthi ngafika isigaba la kuthiwa khona kuyadlalwa. Futhi nayo lengane othi ingane angikhumbula ukuthi nayo ifuna ukudlala. Yabo angikhumbula ifuna ukudlala. Uma kuthiwa kuyaliwa akuliwe. Yabo uma kuthiwa kulwelwa abantu akulwelwa abantu. Uma kuthiwa la icontent yethu ayiphilisa abantu. Uma ngisho into mina kanti ngirong wonke umuntu unelungelo lokungiphikisa. Uma umuntu esho into kanti wrong nginelungelo lokuyi-challenge because i-social media it's a public platform la khona wonke umuntu ene-access yokubuka into esuke ifakwe omunye umuntu and into akufanele ilokhuzana imislead. Uyabona? So ke uyabo nangu omunye kuthiwa usenawo i-exit door. Leyo nto ke ifola under inhlamba. Yabona inke ngayichaza leyo nto. Uyabona umuntu bengabe uxabana naye bese umuntu ekuthuka ethi umubi, ethi wislima, ethi uyahlanya, ethi uyadakwa. Lese awukazi ukuphuza athi uyadakwa, athi umuntu usitabane, athi umuntu awusile ekhanda uzazi usile. Athi umuntu lento yokuthi akumine kufuze ngithi hayi ungithukelani angisebenza njalo mina. Inhlamba nje umuntu noma iphi inhlamba ayilethayo angayiletha umuntu inhlamba. Uyabona? Uma isifikile kumina ngeke mina ngidemotivate inhlamba. Into engangidemotivate ukuthi kuthiwe ngisho into kuqhamuka umuntu athi ayinjalo bese beka ama fact ngampela ngizowezwa bese ngithi awuyima kanti bengibhayize kanjani nje ngizokhuluma into la. Uyabona? So kodwa mawuzongithuka sometimes uthi ngigugile ngiyibotha ngigugile uthi ngihlaza uthi ngisitabane uthi ngubani lot ifola andinhlamba. Nawe la ukhona kade wawuthuka kuthiwa imsunu kanyobe kuthiwe ukuthi nokuthi wazi kahle ukuthi awukazi ube umsunu. Like angiphathi ke lapha yako maskandi abacula maskandi nje baqediwe ngalezi inhlamba zokuthi wena ulala namadoda into in fact umntalapho loyo wokuthi ulala nabafana umfana umntalapho owenziwa lapha yakamaskandi. And bake bawuthatha nalapha ku hip hop. Ngiyakhumbula betalapha oCaspania Vest bezibakhe izithombe ngathi bapakishile kutalathwa uBig Zulu naye kwazi wakhiwa isithombe impela engazi ukuthi ubambene nenye indoda imntalapho. So uyabona umuntu bezothatha mangabe ngitalathwa bese mina ngithatha umntalapho ngiwenza ukuthi ngithi hawu wazi wangitalaphwa hayi umntalapho kusasa kusangaqhamuka omunye umntalapho futhi phambi kwakusasa kusangaba omunye umntalapho. So wena mangabe la ukhona ekhaya uzozudabuka ukuthi awe uking phaka kuthi ulokhuzana ulala nabafana uma ungibheka kahle nje mina ngavele ngisukela inyoni nje ngilokhuzana ungibuka nje kahle mina. Yabo kodwa umuntu betalapho yatalapho kodwa why pho umuntu ezotalapha ngento enjalo? It's because phela angithi umuntu utalapha ngento yena asuke egudi kuyona nangento asuke enekhona. Uyabo? So ngiphendula wena bhuti lapho ngoba ngithe ngizophendula ama comment. Umntalapho umehluko mina ngitalaphi mina ngibeka ama fact. Uyabo nje mina isibonele umuzi wami lo alikho ilanga la uyofika khona kuthiwe lo muzi akusewona wami ngoba yini ngathenga ama site awu2 mina la ku social media ngawadiliza ngaqala ngakha. Yabo kuke kwangathi fame la every day abantu bezemsebenzini kuzokwakhiwa ngaze ngathola ivina amaphepha okwazi ukwakha iunderground ngakhi underground kulumuzi nginesigodlo mina isunderground esakhiwe yimi leso sigodlo. Ngathatha umuzi wami ngoba ngase ngazi ukuthi mangiqeda le project ngiyoqala iproject elapha eDamini ngathenga ama tiles. Yes, athenga ama tiles. Mangiqeda ukuthenga ama tiles lawa ngawanamathisela odongeni
Why ngangwanamathisela? It's because nginqena lento okupenda njalo. Ngoba uyabona njengoba imizi yami iminingi kanje ukuthi ngizothi ngiyibhizi le damini ngiyapenda, ingapha ngiyapenda, no, lento okupenda njalo ngikwazi ukuyenza. Ngawanamathisela ngama tiles. Ngiwathenga lapha eMayville eMalls Tiles. Imaterial ngithi yokwakha ngiyithenga ngejabule. Spend a lot of money lapha mina ngithenga, uyabo. So kodwa umuntu bezothi umuntu hayi no akuwona umuzi wakhe nani umntala lapho angithi abantu bayazi bengikwakha phambi kwabo ngikwakha. Even wonke amagate abhaliwe uBhaka amanye abhala uNzama amanye abhala uBhaka angithi awu3 amagate la. Even ngaphakathi endlini kubhaliwe uKing, yabona. Isigodlo lesi yilesigodlo esingenze mangiqeda sona ngabe sengiwakhe sisedamini nalesi sisedamini futhi uBhaka uyithatha phi imali yokwakha kangaka? Angithi inkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini, uyabona, inkosi emhlabeni kaNkulunkulu emazulwini, uyabona. So imali ikhona le level, imali uyakwazi ukuyicela. Uma uyicelela imali bese kwenziwa iplan emazulwini eyokuthi ke le mali oyifunayo izokwenzeka kanjani, uzoyifica kanjani enye esigodlweni. But esigodlweni ufica imali enkulu because sometimes ufica ko 5,000 2,000, yabo kuthiwe nansi imali. Mase kwakhiwa indlela ke manje yokuthi ke siza abantu wena. The more usiza abantu then abantu ibona bazofika ke la esigodlweni. Uma sebefika abantu imali encane iyakwazi ukushintsha ibe enkulu, ikwazi ukwenza izinto ukuthi ingakho mina mangakha ogada ngiqedi ngakha one wish. Angithi ngiyasebenza kuKingBhaka. kuKingBhaka ngithi bayafika phela mangabe kuziwe kumina umuntu abaze kumina ngithi basuke abanye bezofuna imbiza yami u300, abanye bazofuna insipho nelotion ikhona, abanye bazofuna amanzi isikhali, uyabona. Bese kuba khona abafuna umakhandakanda. Ngithi uyayizwa ke lento umakhandakanda oil. Umakhandakanda oil mawusetshenzwa yimi edamini, setshenzwa yimi ke edamini manje makhandakanda oil kuba u10,000 yimi zokusebenza etsheni lamakhandakanda ngikusebenza edamini lamakhandakanda. Mase kuthatha umakhandakanda oil angithi mangabe wenziwe ngizoyidemonstrate lento kamakhandakanda oil ukuthi uze ube i-end product kuqala phi kuziphi. Awuvele nje thatha amafutha sekuthiwa umakhandakanda oil. There is no such. Kune procedure elandelwayo. Uma ngabe mina mhlawumbe ngikuchazele before ngikukhombise sengiyenza njani because angifuni ukukukhombisa ngazi ukuthi ngenza isketch ngoba ngikudemonstrateele ukuthi usuka la uze la kuyimaka uba umakhandakanda oil. Akumini umuntu owakha amafutha, awumini umuntu owakha amafutha, uyabona. Amafutha amakhandakanda oil afika ngo5 liter. Hayi ukuthi lento abathi umuntu cooking oil nani cooking oil amafutha abasuke esenziwele ukuthi alungele ukupheka. Lawa emoda amafutha alungele umngene emotweni. Lawa baby oil amafutha alungele ukuthi abe sesikhumbeni semoto. Amafutha shothi afika like raw, amafutha it's like raw. Mina bese kwamafutha ngingena isigodlweni esilapha edamini, angena kulama lokhuzana awo, kulama bhodlela awo, ayangena and angivumelekile ukuliveza lalo bhodlela ngokuphawo angena khona. Uma sengene khona kumabhodlela awo sengiyawathatha ke sekwenziwani manje, sekwakhiwa ukuthi akabe umakhandakanda oil. Usuyezwa umakhandakanda oil ngenaphi asasemabhodleleni sengiwafaka edamini. Uma ngiwafaka edamini nasi isikapa ngithi kubulawa isikapa, kuthathwa leli gazi lesikapa lenziwani manje la kufaka khona amafutha ngesikhwama esimnyama phakathi emanzini. Lamafutha afakwayo kunentambo ebambe lesikhwama esimnyama ukuze uma ngoba angena phakathi ekujuleni, uma aphotha phakathi ekujuleni abanjwe ngentambo, isikhwama sibanjwe ngentambo, intambo ilengele ngaphandle ukuze mase ngiwafuna ngingaze ngingene phakathi ngikwazi ukudonsa ngentambo. Kodwa ngoba siphakathi isikhwama thatha ke leli gazi lesikapa uzolithela phakathi ke la edamini bese uyashiya ke. Mawusushiyile uzolinda izinsuku, mase kuphele lezo nsuku lezo ezibekiwe sengiphinde edamini angingeni phakathi ngidonsa isikhwama. Mangisidonsa isikhwama ngiyawathatha amafutha ngiyofaka kulendlu kamakhandakanda dam lesedamini kulo yamnyango ngiwashiya khona nakhona insukwana
kusetshenzwa ngokwepower bese kuphezulu sengiyawathatha ke mina sengithatha lawa asuke seodiwe ngiyahamba yakhona ngiyawathatha lawo makumele ngenza ikhori ngiwaletha la mase kuyakhoriwa from Rocky Ridge ihamba kanjalo into kaMakhanda oil ingakho ngaphandle kwedamu awukho uMakhanda oil uma kungathiwa liyasha idamu lami for instance ngabe kuphelileke ngoMakhanda oil ngoba idamu maseko ngeke phela ngithatha amafutha bodleleni bese ngiyakudayisela iscam leso kodwa iprocess eyenzeka lapha phakathi edamini King Bhaka khona nedamini honestly mina myself ngokwami edamini ngathi khona izinto eziphila emanzini njenganani akhona amaselesele uyabona ngoba athanda amanzi uyabona zikhona ezinye izilwanyana ezincanyana ezilapha edamini ezingafakiwe yimi zizingenele zona ngoba zibona amanzi edamini kungenzeka ngelinye ilanga kubonakala mhlawumbe ngelinye ilanga uxam futhi nawo ngabe uzoyiphuzela angifuni one day abantu bese bebona into ezophuza bese bethi yami mina ngisebenzi mina ngezilwanyana ngisebenza ngamandla sezulwini kodwa idamu linamandla because khona kuthiwa idlozi lasemanzini la khona even ipower ikwazi ukusebenza kalula ngithi ngichaze lonto because ngiyabona kuyenzeka omunye umuntu ashode ngolwazi anga yini uMakhanda oil once nje ngaqala ngafaka esikhwameni esimnyama ngaphonsa egazini ngaphonsa edamini ngathola igazi lesikaphu ngazophonsa la ngiphonse khona isikhwama ngase ngiyahamba ila sekwakhiwa khona ukuthi akube uMakhanda oil hayi kodwa ukuthi khona inyoka engihlinzayo ngigxobe mase ngikhama amafutha phuma no amafutha afika nje raw futhi yonke nje into product ifika raw noma ingayiphi indlela yabona bese ke kuya ukuthi wena ke uzobe usuyenza ukuthi amandla uzowafaka asezolungela iniki akhiwa kanjalo ke lokuzana ingakho ke makufika umuntu kuthi umuntu unesilwane umuntu unenkinga into zakhe evalekile kuphoqa ukuthi angiqale naye eMakhanda stone why eMakhanda stone ngitha ngicacise lento why eMakhanda stone ingoba lapha ya one isentabeni bayazi ke abantu baka spiritual amandla intabi yodwa beside intaba khona umgede la bayazi ke abantu ukuthi masikhuluma umgede ubuye ube nezicapcabi zakhona nemoya yakhona nje bese umgede engeyona eyami eyakhona ukuthi umgedini engikwazi ukuthi mina mangikhipha lento kulomuntu awikhiphi into kumuntu ungazi ukuthi uthi ayiyocashaphi mayikhishwa ngani kuMakhanda stone kunomgede lelise umuntu behamba nesilwane siyaphuma sigudla intaba siyongena emgedeni sekuyini leyo sekuyisilwane sasehlathini hayi ukuthi isilwane sasehlathini sitholakala sihleli kumuntu ayifuneki leyonto isilwane sasehlathini asihlale ehlathini asilawule imimoya yobumnyama yasehlathini asiphumi kumuntu ukuze kumuntu kusale idlozi lakhe into efuneka kumuntu idlozi lakho libe active lifike kwena ngamaphupho so uyabona ke sengiqalile ke mina ngiyageza etsheni likaMakhanda lento ebopha into zakho lento ekudonsela emuva labantu abalwa nawe labantu abavalayo zenzani manje ziyaphuma izinto ziyabaleka ziyokasha lapha sekusalani manje sekusala iqhawe elilani iqhawe elibhalanse ngedlozi lalo noNkulunkulu wakhe sengenzani sengiyakuthatha ke futhi sishone edamini ke manje makufika edamini kwenzakalani edamini lapha yana ngenxa yepower yakhona ingakho ngilonke inweba edamini sewuthabatha lamandla ubona ngani ukuthi kunamandla ledamini ubona because umnikazi wedamu kuKing Bhaka unamandla khona insizwa nje kade ngincoma ithi King Bhaka mina ngikwazi from 2010 uyibambile uyinkunzi 2012 sikwazi ulapha nanamanje usakhona King noma ngingathiwani kumele ngabe usuwa expire ngoba khona into ekuthiwa isikhathi siyaphela isikhathi sanoma yini kumele ngabe isikhathi sakho wena sesaphela because abantu awunabo baphelelwa isikhathi yini singapheli esakho ngampela lamandla uthi akhona khona because akwazi ukusustain wena and iconsistency yakho esho mina wathi your consistency iyona eyenza sibone ukuthi kunalamandla esingawaboni uthi akuphi lamandla amangaka King akwenza ukuthi
into masuyishilo yenzeke mawuthe into ngeke iziyenzeke and ngempela ngeke iziyenzeke akuphi lamandla ngithi mina no isigodlo esikhulu imakhanda dem mawusuya khona nawe uyomukela uhlobo lwamandla onjalo ukuthi akenzeni nawe awakugubeze bese uhamba nalo makhanda oil. Why kumele ube makhanda oil? It's because impilo even in real life yenziwa amafutha ukuthi ibe lula. Ukudla okudlayo ayadingeka amafutha. Imoto edrivayo ayafuneka amafutha. Istimela ayafuneka amafutha. Ibhanoyi amafutha ayafuneka. Into igcobayo amafutha. Insimbi lezi kuma emishinini esebenzayo amafutha ayafuneka. Amafutha ukey nasempilweni yomuntu maqaqwe into eziboshiwe amafutha ayafuneka. Kodwa hayi amafutha ozowathatha nje uthi na but kuyenzeka umuntu angabe nalo ulwazi. Uthola ukuthi umuntu angithi omunye umthola ukuthi umuntu akanayo wisdom omunye umuntu okwazi ukubona ukuthi oh inkunzi le ngo 1 no 2 no 3 omunye efuneka uze ulwe ukuze uveze umkunzi bakho konhlobo njalo ukuze abantu bebona umkunzi ufuneka uzulwe unqobo kuyima kuthiwa inkunzi ngenhlanta ke mina ayikho impi bese kuba ile ukukhuluma kwami King Bhaka why wena ukhuluma umsebenzi mawusebenza abantu and umsebenzi nje social media eyokukhuluma mase kushiyana amazinga ukuthi ubani othi bekhuluma bese iba nesiqi ifika ihlaba into yakhe kodwa wonke umuntu la kuyakhulunywa ngisho nalo othi ukhulumelana naye usuke ekhuluma ngokuthi athi ukhulumelana uyakhuluma la nje into yokukhuluma le because social media iyalimithana awukwazi ukuveza la ulapha abantu abakuma critical conditions la awukwazi uvumelekile ku social media iso Facebook uzukukhavele okunye bathi bayikhava leyo content yakho ko TikTok bayikhipha bese beyakublock so awukwazi ukuveza la uthi ngilapho 1 no 2 no 3 no 4 futhi awukwazi ukuveza abantu abakhulu othi mina bekufika obani bekufika igwili bekufika ayenziwa leyo nto umuntu uyamprotect uyamfihla bese umnikeza ipower bese ehamba uyanqoba mina ngisoze mina kanqobeka soze kanqobeka ingake ngithi kunento efase izikhuluma King Bhaka mfethu njengoba kuthiwe kulo uSgujana challenge yokuthi akube nesibhakela leso sibhakela uthini ngaso ngithi mina noma iluphi uhlobo lwempi ngihlala ngilindile kodwa le sibhakela nantu losihlanu umhla ka1 le sibhakela ngeke izibe khona ngoba yindaba kunento asinayo imqondo ewu2 lapha ya efanayo mina okwama ngisidlala isketch mina mina so mawungibizela entweni enesketch phakathi mina ngeke ngize ngikwazi ukudlala isketch kodwa mawungibizela impi ngikhona lapho so mina umhla ka1 November ngiyaya mangabe kuyoliwa kodwa ngizowe sengena negama lo Dr 3 second uyabona bathiwa kuzoba khona Dr 3 second ref mina nje into enami ayikumbhedo into enami ngoba uma ngifika mina kuthiwa kuyaliwa angilongo ngicela kumuntu sesingaqala sengashaya mangifika mina ngifike enkonzo endodeni nje ngidile nendoda ngenza into engifuna ukuyenza mina akulokho kuthiwa hayi fesa uzofesa angisebenzi lonto mina so sengitshela isizwe manje ngithi Ningizimu Afrika ningamangali uma ngabe usuzwa sekuthiwa iyahoxa yani kodwa nina nje beka no1 November ngiyanithembisa uma kuyiwa koliwa I'm in futhi ngicela ungangimotivate ukuthi angayi lapho ngangimotivate mina ma into engenzayo ngisuke ngiyenzela abantu ngangimotivate angayi lapho ma kuyoliwa I'm in kodwa mangifika ngothi ngifika nje mina ngithuphi bengiqonda khona ngifike ngenza into engasile ngeke ngilonge ngithi mina sogibela kuzosethwa kuzomiwa ngifike ngenza into engasile 1 2 5 minutes ngiyaqeda ngiyahamba yabo yaqa umuntu ozoba hlala leyonto makhona oyihlelayo ogqugquzelayo ukuthi ayibe khona ngicela ingasali ambulance angithi mina ngidlala inkinga uma kudlalwa count me out makudlalwa maku really count me in that is why ngithi angifundisa abantu because mina ngokwami ukufundisa ayikho into engayijabulela njengokuthi mangikhuluma ngento ye spirituality umuntu ozongichallenge angichallenge based
ukuthi king lento ishoyo ayihambi kanjalo ihamba kanje because khona abantu abasemakhaya esebehlukumezeka kakhulu befuna usizo. Uma kukhona umuntu othi anga-challenge mina, lowo muntu ngingakujabulela, but angi-challenge ngama-fact ukuthi hayi weking akuhambi kahle. Hayi nozothi ukhulumelani, thula, uyakuthanda ukukhuluma, hawu hey hayi ayenzi sense lonto. Umubi wena, uyabona ulala nabafana wena, uyabo uyapetula wena, kuyapetulwa akuba ama-fact. Kungi-challenge nje ngoma khanda oil king. Uma khanda oil uyini, usebenza kanjani, umuntu umlela kanjani. Ngifuna mina ungi-challenge ngezinto ezikanjalo, ngikwazi ukuthi ngiphendule kanje. Ngifuna leyo nto mina umuntu afundeke emakhaya, because ngiyagaranta makhanda oil uma uzongilalela ulwizimpi ezingaphezulu kwalezo ezicabangayo. Makhanda oil, akhanda oil yakutshela. And makuthiwa ngiyolwa mina alifuneki iphoyisa lapho. Makhona iphoyisa ngisayenzi leyo nto, ngajika khose ngifikile nginhlana kamaphoyisa angisayenzi lonto mos. Ngwaphela ukulwa lokho, ukulwa iphoyisa likhe ngihambisana nokuthi abantu abantu ukulwa into ukuthi wena ngizodila nawe. That is why bengithi mina lento ingaba good mayenziwe endaweni etheqekelele njengasentabeni bese kuphela inkani. Kodwa makuthiwa kuyosethwa yolokhuzwana, yabo anginankinga nakhona ngayi, kodwa angingabi khona ke iphoyisa lapho because angifuni ukwenza umsebenzi wabafowethu benzima. Ngifuna ukwenza umsebenzi wabafowethu benzima, ngakhona iphoyisa bese kwenziwa yonto. Abafuna ukubuka ngoba ngibona ukuthi abantu bayayithanda indaba sebengafika abantu bazobuka, but izwa ngami ngoba leya nto leya bekuyinto yokudlala. Njengoba mina ngiyifuna ibe real, mancane amathuba ukuthi ibe khona. Mayizoba real mancane amathuba, kodwa makumele ibe isketch ingaba khona. Kodwa okwazi ukuthi angithi usule ngitheni ngithenga uLwesithathu yila ngizobe ngenza live engizobe nginyisa. Angithi abo manje anginyisi umuntu, yabo ngizenzela ama teaching here and there mase ngiphendula. Anginyisi umuntu manje, nginezizathu songanyisi umuntu. Angithi uyazi ukuthi angikhulumi ngento ezideep manje, nginezizathu songakhulumi njengamanje ngoba yindaba ulive wami ngizowenza ngoLwesithathu. Nalento le mhla ka-1 November mina ngizoyikhuluma ngoLwesithathu. But okwamanje ngisakutshela nje ngithi angifuni mina uphoxeke. Ngithi mina ama chances ukuthi ngabe khona ngoba ibikade iba umdlalo kanti mina ngidlala. Makuliwe ngidlali mina ngoba iba umdlalo kungenzeka ingabi khona, but okwamanje angifuni ukungena kuma details, nginesizathu sami. Ukhumbuleke mina angiyena umuntu ovalekayo novalwayo, yabo angiyenzi yonto, but yonke into yami ngiyayisetha ukuthi kuzoba nje manje, kube nje manje, kube nje manje. Yonke into yami ngiyayisetha. ngoLwesithathu ngizoba live lapho kobe kudilika ndonga, kobe kudilika ini ngoLwesithathu lapho, yabo ngoLwesithathu ngibhaka yindaba ulinde uLwesithathu ingoba khona ingqinamba engifuna ukuyibeka ngoLwesibili ebusuku qala mase ngidiliza indonga ngoLwesithathu. Zobeka 1 ngqinamba ngoLwesibili mase ngidiliza indonga, ngidiliza indonga. Kodwa uma ifight leya sekucaca ukuthi ayikho, akho nto ngangayidiliza. Ngizoyidiliza indonga makuyiwa kwifight ngoba ngizobe ngenzani lapho, ngizobe ngiyisho izinto ezingaka because ngifuna ifight ibe real, kube real. Maziya kwifight ngobe ngisha amabhomu angaka ngoba ngifuna umuntu la yakhona acinane ukuze ifight ibe real. Ngeke ifight ibe real kulokuhlekwa. Fight enjani real kuhlekwa plan, yabo for ifight ibe real. So lo real bokwenza ifight ibe real ngodedela amabhomu okothi noma umuntu elele athi uyaphenduka kube kuhlunga umzimba, athi ubhekana behlunga umzimba, kukhale emlandeli, kukhale wasani ngoba ngidela amabhomu ngoLwesithathu. Kodwa ifight mayizoba khona dela amabhomu lapha ngoba yindaba leya fight le into okudlala leya fight le. Angikwazi mina ukuthi ngizothi ngimakethe abantu after iminyaka emingaka ngingazihlanganisi nezinto abantu abadlala kuzona
lokwathi inhlomi noma ngigada kahle angihlanganisi mina ngihlala la ngidile nala kodwa mase kuthiwa ngiyohlangana for the first time kuthiwa kuyoliwa kumele kube yifight ke leyo ke but angizogeqa amagula manje nesizathu sami sokuyithulela nami futhi angifuni umuntu ozoloke ngibuza ukuthi isiphi isizathu washacima utholeleni ngiyachaza nje ukuthi ngoqala ngilethe ingqinamba ngolosibili ukuze ngidedele amabhomu kodwa amabhomu kwadedela ngoba ngenzela ukuhlohla ifight ukuthi ayifike kube yifight yangempela kube ngeke usidididi lapha cause sidididi nje saletha lapha kwathiwa kuzothi kuliwa kulanda isidididi kuthiwe asididizela la kuthiwe so referee kulanda isidididi la kuthiwa so didizela lapha phambi kwami mina didizela inyoni lapha phambi kwami nguking ngoba nayo yonke ngivume ngoba abantu becela bethi king mangabe uyinqaba ngokuprotect izinga lakho it's like uyasaba ngathi okay kulungileke if we fight let it be and umile lapho or come Tuesday sizwe amahlazo uyangizwa ngithini ngithi Tuesday ngizobeka into eqonde straight intambama Tuesday eqonde straight uma ngabe le fight le ngaphela asikwazi ukuthi kuyoliwa kodwa kuthulekele nje akho post la akho post kuthiwa ngezi post ukuthi mina fight once kwaba ne post sekumdlalo lo ngipost mina lo lokuthiwa khona owinile kusho lo wathi wawina ubani hayi umuntu owinile ingoba lo munye ufuneke befile phansi and njengoba ngithi angingeni umuntu and makukhona iphoyisa lapho mina ngeke ngize ngudlala umdlalo ngikhombisa ungahloniphi iphoyisa ngathi naka amaphoyisa kuzoli ulwa kanjani sekukhona iphoyisa ngoyiphoyisa lihamsana nento yokulu ngabe ukudele lapha la so ina ngithi makukhona iphoyisa lapho ngoba ngiyazi njengoba kobe kuza mina thi hayi islam security azogada isimo kwane iphoyisa kusewona ifight lonto sona fight lonto yabo so ngiphendula loya ongibuze lapha yabo shutha akangizwa ke loya uthi asisawadinga amahlazo thina sidinga amankomane akangizwa ngithini loya ilabantu labo ngathi noma ungakhuluma kufanele ukuthi bayayibhedela nje ngithi mina inhloso yokuthi from ulosithathu Wednesday and Thursday inhloso yokuthi ngidedele kwasani ingoba ngenzela ukuthi lo ozolwa nami othi ufuna ukulwa nami akalwe nami ephampekile ngempela angalwi nami nje ethi angiact mina akaphampekile phapela ngempela angalwi nami umuntu kuthiwa siyadla futhi abafuna ngivume mina ukuthi ngenza abantu izilimi akalwe nami iyona inhloso leyo ukuthi ngoba ulo 1 ubekwe yimini 1 November kodwa kube yimina ngoba indaba ingoba bekade sengichallengejiwe ngathi 1 November let it be ngithi kuwena kodwa njengoba mina ngiyiphika lento ukuthi ibe umdlalo ama chances ukuthi ibe khona ngoba mina angithi ngidlali mina mancane ngoba bekumele kuyodlala ngidlali mina konke lento eningibuza zona zemizi nani ile kumuzi wakhe umuzi kabani ngiyokuchaza ngolosithathu nje lokho indaba zengane indaba zani ama details into zamacala into zani ngiyokuchaza ngolosithathu nje ngiyachaza ngiphi mfana letha hayi hamba nalo shabiso ya nto leyo bekani la engizeyifundela ama comment mina la yes awukwazi phela mfethu ukuthi thiwa akuyoliwa kodwa uready lapha angiready wena hayi fusek man ngiyiphampa Wednesday ngoba ngifuna ibe real ngiyiphampa Thursday ngiyiphampa ekseni Friday ukuthi kufikwa khona ngobe kunyiwe ya msomluko kusasa ngolosibili kuyanyiwe ngizobeka ingqinamba losithathu kuyanyiwe ngoba angisafuni ukuthi ngivele ngenza into ngaqalanga abantu ngabanothisa okusho ukuthi ngibeka lezi insuku lezi beke kwangacaca kwenzakalani kuyanyiwe gijima phezulu kwendoda lesi
ngeke phela mina ngivele ngifike manje ngizogadla ikusasa ngizogadla cha ufuna umuntu umnike njengoba nganikeza nabanye ukuthi ngiyakunika izinsuku zokudecide ukuthi ufuna kwenzekeni namanje ngiyasho ngithi la ekhona ushilo naye ngendlela abesho ngaye uSgujana ayishilo ngimnika izinsuku ngithi kusukela Monday into nje kusukela manje uMonday uTuesday nazi izo 3 akadecide ukuthi into ayifunayo ufuna sidla kuyadlala iscash noma ku serious yena nje into engiyifuna ke ni one ukuthi athi ku serious kuyanyiwa ke lapho athi ku serious uma ngeke serious ukuthi athi I withdraw ifight mangeke serious I withdraw fight then if he withdraw fight ngizomphampelana Wednesday owa very fight ayiseka ngithi why ngizomphampa pho Wednesday ngabe nginombolo ke nami lapho if I withdraw fight why ngizomphampa Thursday imphampelana yabona ngoba sengothula mase ngigada makuthiwa khona iphutha elenzakalayo elicost isizwe ngifike ngilungise lo phutha mase ngiyazithulela futhi uyabo that's it kulekani impendulo la awukamazi awuphendula omunye lapha uyabo nje wasengibeka izinsuku nje ngithi uMonday uTuesday Wednesday mistake engiyenza ngeke mina ngivuke sasekuseni sekithi uyaphetha unjena ngeke ngikwenze lokho kusasa ngeke ngikwenze futhi lokho ngolosibili kodwa ngiyoletha umyalelo ngolosibili ebusuku ukuthi ngizokwenza kusazonyiwa awubathathe King P kusazonyiwa kusangenzeka noma yini ngizana noma yini hey abantu abazi ukuthi emhlabeni contact umuntu uyakuthuka futhi ngene ilanga umuntu bengabe ethuka wena etha ugezi futhi lapho ufuna abathi abantu ugezi ngempela ngoba inhlamba makuthiwa ugezi wena noma kuthiwa uyanuka sefuna wena wazi ukuthi uyanuka hayi abantu baba bezilima wena yabo so ngiyangithi ngichazeke lento engizichazayo so lento yepower ke bafethu ijule kakhulu lezwa ngithi mina lapho ukhona ekhaya nawe ngiyanxusa mfethu ukuthi ungisize hlonipha idlozi lakho mfethu yeso uma unomphathi wakho oyireason yokuthi wena ube nemali umphathi ngicela umhloniphe lo mphathi okwenza ukuthi wena ube nemali uma mfethu kunobhuti wakho okondlayo noma usisi wakho mfethu noma umuntu wesilisa kodwa amakhona udadewenu okunakekelayo ngiyacela umhloniphe lo dadewenu okwazi ukunakekela noma udinga imali akwazi ukukusiza umhloniphe lo muntu because lo muntu ufana nomuntu ophethe usizo mawudinga usizo ngisho kukhona into uyicelayo edlozini uyicela uNkulunkulu usebenzisa lo muntu lo unikezwe amandla ukuthi asize wena ngiyacela abafethu ningayenzi lento yokuthi mayibhede into zakho bese ufuna ukuba nepride bese ubhampela umuntu onamandla uyabo because ekugcineni umuntu onamandla kumele akutakule wena ongenamandla ngiyibonile ke imizi eminingi kukhona umuntu nje ungabahloniphi abantu abanamandla omunye ngamhloniphi wesifazane adinga ukuthi lo wesifazane unamandla kunaye ungamzondi umuntu wesifazane ngoba enamandla nawe kufana noma kuyindoda nomfazi baba wami la ukhona umama wakwakho benamandla kunawe munike lo respect eyokuthi kunedlozi elikwazi ukumenza ukuthi akwazi ukwenza imali kunedlozi elimhlophe elihle because ukwazi ukwenza imali akwazi ukusupporta lo muzi wenu ungafili wena like ucindezelekile engazi ukuthi awilutho ngoba umama wenza imali eningi kwenze kube isibusiso sokuthi la nibusisibe ngomama okwazi ukwenza imali bese uyamhlonipha because kunaleyo nhlanhla leyo okwazi ukwenza imali and amakhaya azoqala lawuleke once alawuleka amakhaya umsindo ngeke uzube khona emakhaya once wangaba khona umsindo idlozi noNkulunkulu bazohlala kalula kuleli khaya leli ohlala kalula uyayizwa nje le nkulumo engilethayo vele nje yukuphila kubantu already nomuntu akadelo leyo khona ngokukhuluma kwami useya understand hayibo uyazi ngempela bengabe ngilwa owakwami elwa nami simbeka phi idlozi la simbeka phi uNkulunkulu la ngabe nje siyalwa uNkulunkulu la eceleni uyasibuka uthini uNkulunkulu masilwa kanje uyazi uthini uNkulunkulu udubile wavele wanishiya ninodwa nisele nezilwane
Ngizwanisele nelwane manje akho uNkulunkulu idlozi lidube inkulu lidubile. Ngizwanisele nelwane izonikhuthuza ke ilwane imali manje. Zonikhuthuza ke manje ilwane. Zinikhuthuzana imali nizohlupheka ke la. Bese nithini nithakathi wabantu. Uyamhlonipha umuntu baba ongaphezulu kwakho. Baba yini? Number yami 0798130260. Ngicela ba-understand abantu ukuthi insebenzo yasedamini yenzeka only Saturdays. Only Saturdays. And ijulile insebenzo yasedamini. Bese ukuthi uLwesithathu ngisuke ngila ku Rocky Ridge. Uyakwazi ukufika ubhuke ukuthi Saturday uya edamini, uyakwazi futhi ukufika nala. Bese uyawuthenga umakhalakhala oil. Bese ngiyakuyalela ukuthi wena uzolandela miphi imigudu. Futhi ngiyakwazi ukukhoriyela. Kodwa mawufuna ukusebenzwa yimi ngezandla zami, sibeka ke isabatha okumgqibelo, silibeke kube yilona ke ekusuke kuyimina ozokusebenza ke ngokulandela imigudu etsheni, imigudu edamini, imigudu kwinsebenzo yakho. Mase siyanqoba. Baba yini, ngiyanithanda kakhulu lapho likhona.